Her i studiet har vi nu fået besøg af bandet The Furters. De vil nu give en smagsprøve på deres kunde. Efter musikken er der en frisk vævesigt. Nyhederne er tilbage igen kl. 7:50 på gensyn. I don't know why things gonna be this way. I was a fool now, little girl. Think you love me till I was old and gray. I can't see the light coming from your face. I can't see the light, baby, streaming from your face. I don't know why you gotta know and take my place. You will love me till I was old and gray. The Furters består af 5 tilflyttere, som har boet på Bornholm i mange år. De mødtes på herretoilettet på Hotel Griffen for mange år siden, og har siden mødtes som den blues-inspirerede festmusik under navnet The Furters. Det var meningen, at vi skulle hedde Franks Orkester, fordi den ene af de her ikke så intelligente mennesker, han havde et øvelokale, vi øvede i, og prisen for det var, at vi skulle hedde Franks Orkester. Men heldigvis skiftede vi så orkester, og det eneste, vi så blev enige om efter nogle slåskampe, det var The Furters. Jeg tror ikke, det handler særlig meget om, at der er ingen af os, der er indfødte på Bornholmerne. Nej, det er ikke noget, det at gøre. Forhåbentlig så bliver det taget positivt og med klint i øjet. Jeg ved faktisk ikke længere selv, hvad det betyder. Nej, det gør du sikkert ikke. Nej, det har jeg for længe smidt ud. Sitting next to me, trying hard to drink it away, and I feel a rumble of a subway beneath the stage, and her eyes are screaming and her lips way up pursed. And this ain't her first time, no, but it feels like the worst. And she says, can someone tell me how this can happen? And I guess that God only knows. My heart used to be with sweet stars.
myself tell her some old words, they won't help. And when I feel guilty, 'cause the clothes on switched off by myself, and we all talking about timing and life starts and sighs, but to our hearts been bit shattered, those words don't mean that much. And all of our panic just goes to show, don't you dare rush out, read the sign on the door, say sorry, real close. That one can endure, and a new man thinks she loves him, but she can't be sure. And his hard pies were waiting, and she trains while we come to go. How am I supposed to know? You can read the sign saying sorry, real close. Jesus, can someone tell me how this can happen? And I guess that God only knows. My heart used to be the sweet shop of love. This was a sound on the door. There's a sign on the door. Another sign on the door. Another sign on the door, saying sorry, we're close. Når man spørger medlemmerne af bandet The Furters, hvad de spiller og hvorfor, får man et svar inspireret af den humoristiske stemning i bandet. Vi spiller festmusik, fordi at 3 af dem siger selv, at de er nogle rigtige festaber. Og så bliver vi 2 andre jo nødt til at følge med. Så derfor spiller vi festmusik. Kopimusik, fordi vi prøvede først med, at vi kunne spille nogle af mine fremragende numre, og vi prøvede nogle af Henriks og så videre, men der var hele tiden nogen, der sagde, nej, det vil vi fandme ikke spille sådan noget. Så det eneste, vi kunne blive enige om, det var kopimusik. Ja, man kan sige, at måske så startede vi med at sætte målet højt, fordi Jesper og jeg, vi ville gerne spille altså sådan noget lidt altså fusionsmusik og sådan noget, og jeg kan huske, at nogle af de første uger, hvor vi kom og havde partiturer med og så videre, at det viste sig hurtigt, at det var simpelthen alt for højt niveau for de andre. Det kunne de ikke være med på. Og så må vi ligesom sige, hvor er det så, endnu en gang har vi det der med den pædagogiske baggrund og den kompromissøgende, hvor er det så, vi kan lande henne? Og så lander vi altså på nogle kopinumre. Det er blandt andet fordi, at vi har en drøm om at blive fast orkester på Willum Clausen, gerne fredag afgangen. Det er en meget stor drøm for os, og der mener vi, at det er et repertoire, som vil passe godt lige til det. Jamen det er jeg fuldstændig enig i. Det er jo en fælles drøm. Ja. Vi 2 spiller ganske glimrende, og de andre kan hænge med. Men det kan man jo selv tage stilling til, når man nu sidder og ser, at vi spiller nogle af numrene. Was a book
funky singer, playing in a rock and roll band. I never had no problems, no, burning down me one night stands, and everything around me got to start to feeling so low. And I decided so quickly, yes I did, to just get down and drink from the show. Come on, girl. We were dancing and singing and moving to the grooving, and just when it hit me, somebody turn around and shout, play the funky music, white boy. Play the funky music, right. Play the funky music, white boy. Lay down that boogie and play the funky music till you die. Well, I try to understand it, I found over out of the mind. How could I be so foolish, how could I? Tonight's me hours we won't behind. So still I kept on fighting, oh, losing every time I receive. I said I must go back, I got to go back and check to see if he's still the same. Alright, we were dancing and singing and moving to the grooving, and just when it hit me, somebody turned around and shout, play that funky music, right boy. Play that funky music, right. Play that funky music, right boy. Lay down that boogie and play the funky music till you die. Alright, play that funky guitar for me, baby. Wait a minute, now first it wasn't easy, changing rock and roll on the night, and things were getting easy. I thought I had to leave it behind, but it now is so much better, so much better. I'm fucking up in every way. Vejret præsenteres i samarbejde med VVS Center og IVT Powered by Nature. God aften Bornholm. Der er lagt op til en rigtig lun og ganske pæn dag i morgen med gode chancer for lidt solstrejf i ny og næ. Det bliver nok ikke den her store blå oktoberhimmel, som kommer til at vise sig fra sin aller flotteste side, men lidt solstrejf i ny og næ kan der sagtens komme. Og her med den